Dobrodošli, dragi moji. Danas pripremam jedan brzinski ručak sa pilećim šniclama od grudi. Pileće šnicle pripremljene na ovaj način izuzetno su mekane, sočne i ukusne. Pileće šnicle pripremit ću u saftu od pavlake. Ovdje imam 6 pilećih šnicli koji ću začiniti suvim bio začinom. Također ću ih začiniti i sa 4 lnječana čena belog luka. U posudi za prženje sipat ću suncokretovo ulje i zagrejat ću ga na jakoj temperaturi. Spuštat ću jednu po jednu šniclu da se naglo zaprži sa jedne i sa druge strane. Po pola minuta sa svake strane da samo uhvati koricu. Ovo ću uraditi sa svim šniclama. Završenu prvu turu prebacit ću na tanjer dok se isprži druga tura mesa, a onda ću sve vratiti nazad u posudu za prženje. U međuvremenu, dok se meso pržilo, razmutila sam u 3 decilitra tople vode pola kocke kokošije supe. Napravila sam bujon koji ću sipati preko pilećih šnicli. Preko bujona začinit ću sa malo crnog mlevenog bibera i sa prstohvatom tucane ljute paprike. Meso ću ostaviti 20 minuta da se kuva u pilećem bujonu. Za to vrijeme napravit ću beli sos. U 2 pune supene kašike kisele pavlake dodat ću 1 kašičicu senfa blagog ukusa. Također ću dodati pola supene kašike brašna. Ubacit ću i 1 decilitar pavlake za kuvanje. Sipat ću malo suvog origana i suvog vlašca. Sve ću izmešati i sipati preko kuvanog mesa. Šnicle ću okrenuti na drugu stranu, poklopiti i ostaviti da se sve kuva još nekoliko minuta. Nakon ovog vremena pileće šnicle u belom saftu su pripremljene. Kao prilog dodat ću pire krompir koji ću dekorisati mladim crnim lukom i svežom crvenom paprikom. Želim vam prijatno uz ovaj sočan i ukusan ručak. Ne zaboravite da nas pratite i sve vas puno pozdravljam do sljedećeg videa.